Estudante na Inengusi Escola Secundária São Francisco na Tarbora, município de Manatutu, halau visita uma feira educação, deve halau edifício Centro Cultura Indonésia. Presidente Fundação São Bonaventura Madre Maria Helmi FSGM Baestel IHA PBI Quarta Nedihan Sirne estudante Husi nível secundário neng visita feira educação debe halau Universidade Husi Indonesia tambah hetan convite. Sisku na Tarbora, jadi ne ami si KBRI di pos hati ne ba munisipio mun Manatutu, jadi ami sira konfida spesial ba aku hari ona ba hati ni dane ba estudante sira hakara kali atau sekolah baliu dan bolso estudo jadi sira bele mai Nyadihan lihusi feira educação ne bele foi informação ba Timor Sira nebe inisiativa tu continua estudo iha sira ne universidade. Nonemos Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru Husi Universidade Nahdlatul Ulama Surabaya Rajat Uji Cahyo Hateten sira sesona informação kona ba universidade sira no halo ona registração. Dari UNUSA mengikuti kegiatan di PBI di Timor Leste, kami memang mendapatkan undangan dan memang Timor Leste ini menjadi salah satu negara yang kami Jacinta Siqueira, STL News.